आज बुधवार माछ पई जीवु आपन को देखेबी माछ मार्केट आस जीवा माछ मार्केट माछ आनिया माछ खाया जगिकी शोच कैट माछ खाया बसी ना माछ खाइब कैट काउआ डाकिली काउआ डाकुची तुम नहीं पकड़ बुझा बुझना तो बाटी पकड़ माछ आने गाड़ी आस देख माँ केमती पाम्पलेट माछ बन मुंड फाड़ हम ना गोटे ষাঠিয়ে টাকা কোন ওইটা কৌদিল কোন এইটা 500 600 কোন হব 500 এত হবে এই খালি ওজন তো 500 চলিব 500 চলিব हमरो भाई হবে না जानते कम हम ना सब रोड आगे पानी आगे पानी किसी नहीं मार्केट गाड़ी नंबर रे माछ नहीं आम आज घरे पहुँची जाइछु माछ आसीगला देसी चिंगुड़ी कोणार्क पाम्पलेट देखंतु देखंतु ये है देसी देसी चिंगुड़ी ये देसी चिंगुड़ी बचा ही जाइए क्षीरटा एटा है देसी चिंगुड़ी आमर ये है कोणार्क पाम्पलेट एटा पखाल खिया हम आटा तरकारी हम एबे लुण हल्दी गोलाई दबा
ଏଇଟା ମାଛରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ପାମ୍ପଲେଟ୍ଟାକୁ ଭାଜିବା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣକୁ। ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ବାଛିଲା ବେଳେ ତା ମଝିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ତ କ'ଣ ହୁଏ କି ପାମ୍ପଲେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଫୁଟେ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଫୁଟିବନି। ତେଲଟା ଫୁଟେନି, ମାନେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛଟା ତେଲରେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଟେ, ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯିବନି। ତ ତା ମଝିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାଛିଲା ବେଳେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଫୁଟିବନି। ସେ କଟ୍ ଭିତରେ ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ସୋକ୍ କରିନେଲେ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସୋକ୍ କରିଦିଅ କଟ୍ ଭିତରେ, କଟା ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ କଟା ହେଇଥାଏ ନା ତା ଉପରେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ମାଛ ଉପରୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଦେଉ ବାଛିଲା ବେଳେ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ବି କାଟନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଜି ବାଛିନି। ସେ ମାଛ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଲି ସେ ମାଉସୀ ବାଛିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ମାଛ କେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମାଉସୀ ମାଛ ବାଛିଥିଲେ। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁନି। କୋଉ କଣ୍ଟା? ସେ କଣ୍ଟା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ତମକୁ? ଦିଟା ଜାଗା ହାତ ଲଗାନ୍ତିନି ଖାଇଲା ବେଳେ, ଆଇ ସବୁ ପଛରେ ବଳି ଦଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ଖାଇବା ଖାଉଛି, ଗନ୍ଧିଆ ପିଲା କହିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ହାତରେ ଖାଇବା ଧନ ଛିକୁଚ। ମୁଁ ବା ଉଠିନି, ଉଠିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି କି? ଉଠି ଯାଉନ, ଉଠି ଯା। ଭଗବାନ, ଦୁଇଟା ହାତ ଲାଗି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, चलो हाथ धुआ बेसिन ले। देखु निज कम निजे कर हाथ धुआ ठंडा है तापरे हाथ
बदमाशी नहीं चल 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 देख पुणी खोलिकी बेसिन से एमती हाथ दौची देख बाबा रागिले बाबा रागिबे धन मामा भी रागिब धन समस्त धन उपर रागिबे कहबे गंधिया पिला छी धन ठंडा है मेडिसिन खुआबा पुणी मेडिसिन इसी छी चलो